Langhin constituency jai ponglokon be pathu aklamalong Amar Singh Tiswa phan vote ke hang piamai padupon jang mini phain ko ra hinniar ni Langhin constituency jai ponglokon be rong along BJP pen kache toidun MP candidate Amar Singh Tiswa phan vote kerek piamai padupon aluhia man pen kar bianglong autonomous council CEM Dr Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang EM Beli Mohan Khaglari lapen ongdung jai pongarada tumche tongdun renti mielong kache thanpon MP haidet lo polote jai pongarat kar I ason kidu kisung ason an pejok ponpo lapen kaching thora saya mo tawar pen chenglok community hall ahem anta pipon ji pusi CEM pen lamchak chi pipon la solong APHLC la pen ASDC along ki de bomara datum amina song pen COC bang pharoga thomra bang inkoya ra datum BJP song along chi pauk dun renti phuloni pen probin taro nang ki palia birta malong news station drop police station sogaratum sitting room se di bandat ba si non ke bangji yang coach pro sitting room inkora trogan je Narendra Modi kan putot prime minister Kaptiman ji kan Hirjumi ki pin ji so aja ko ngan se pang tang ji kan ong dung abut pen promotion di sopan ke pihak je perselan thang aben nang dekak aben pini ba eda kake so itluana polling station dame je BJP ban ka pihak lap je perselan kun dame na je sit sedang lo lapen par dabai inu bai ni IPSLC tum dilak IPSLC tum dame non pintung BJP long organ po lapenan su se promotion di sopan vote ka pe ong dia phai pe ong dia pasi halang ni pada cara itu sudah engine sudah election juga teban tuji negara Tuhan ini Tuhan maka mereka sayang deh klaim yang dia panggil pada kini hidup saya sayang deh klaim dia pasti dari boleh Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta